کارمندان شعبه منطقوی ریاست مبارزه ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت دوام هفته روان در نتیجه سنجش و کارکرد اخبارات اپراتیوی نیرنگ و حیله‌سازی سه نفر شخصان با نام داخان سحرگر و فالبین را آشکار ساختند که با فعالیت پرده‌پوشانه خود را حاجت برار، تقدیر جنبان، جادو شکن، تبابت کننده هر گونه بیماری‌ها در سیمای طبیبی خلقی نشان داده درآمد پولی به دست می‌آوردند و شخصان گمراه زده با امیدی حفظ سلامتی رسیدن به روزگاری با سعادت به آنها مراجعت می‌کردند. طوری از معلومات‌های اپراتیوی برمی‌آید شهروند رحیم و گلمیرا میرزایی‌رونا سال تولدش 1959 استقامت کننده جماعت دهاتی یووه ناحیه باباجان غفورов به جای در عین پیری مشغول شدن به کارهای فایده‌ناک جمعیتی تربیت نابیرگان و فرزندان در خانه استقامتیش به فالبینی و سحر و جادوگری مشغول گردیده از قیترمه و کینه‌چیگی تا بخت‌کشایی و تبابت با راه دعاخوانی به اهالی خدمت رسانی می‌کرد. Ushtangiran xafa nameshidmi? Butun rahatini basta paroxtiga. Hamma tarafa, ham salomatona, ham rizqatona, hamma shu ziyon rasondigi. Pagriz naqsh xeshish malakta ko'rinishni mexezi. Xudak zada mayda son diltama hech namegunja. Faqat diltama siyoyi mana men nameforat, na xonanga gapash, na ko'changa gapash hech nameforat. Xudak odami izofa bo'lishdi gashti ayno. Ini apashon taroni toza qilonta. Qur'ondagi band haydurishonanda. در نتیجه چاره‌بینی‌های اپراتیوی معین کرده شده است که قوه ایران کننده گلمیرا رحیمова با هم پیشه خود شهروند بهرانова محبوبه رحمتونا سال تولدش 1967 استقامت کننده شهرک غفورов که گویا قابلیت فوق‌العاده جادوبراری از جسم انسان را داشته باشد رابطه همکاری داشته مزاجان با همین مضمون مراجعت کننده را جانب نامبرده راهنمایی می‌نمود. حق خدمت رسانی برای جادوشکنی و برآوردن آن از تن انسان 3000 سومانی را در بر می‌گیرد که مبلغ مذکور بین شهروندان رحیمova و بهرانova تقسیم می‌شد. اكو انينو توزو نشا در كبچه جون كون نشده ایت شده خالص durnaton çirkin anamın tozu şaradagar sonra koraton yak bor me istedi sonra peşe me bravat anamla tozu me durnaton yanlış ben karam adamı kança garam mete asgaram mekanş me kalag me meydin 3000 kade abadanaton ziyanaton me bravat mene band kadam dodam mana asraton şalımda me patoyt kona me kunet usnash khodat sabke اسلوبی برآوردن جادو هستند تاکتیکای کاربری است که با نوشانیدن آبی زیاد و به درجه پرتافتن رسانیدن مزاج به دست می آید. هنگام این پیتی مناسب یعنی بهولی و به اهمیتی مزاج موی نخون و پخته و رشته با هم آمیخته را که قبلا در قبط انگشتان پنهان کرده شده است خوب ایران کننده به ظرفی برای پرتافتن در نزد شهروندان گذاشته شده اندوخته نشان می‌دهد که گویا شخص مذکور آن را قید کرده باشد اما این طور نیست. خودتون با همین خدمت رسانیتون باورتون هست؟ نه باور نمیکنم خلق باور میکنم میبیان پول میتیم 100 میتیم 50 میتیم 20 میتیم زندگی عذاب میکشم همین اشنامی خانم یادم شود که یک تا آدم قبول میکنم. شهروند صادق و زمیره عبدالرسولونا سال تولدش 1962 استقامت کننده جماعت دهاتی ترسون اولجابای و ناحیه اسپیتامین شخصی دیگری به مشکل کشایی نام برآورده می باشد که بر عوض مبلغ پولی به ساکنان ناحیه اسپیتامین و دیگر شهر و ناحیه ها خدمت رسانی در سمت تبابت با راه فالبینی و پیشگویی تقدیر و سرنوشت را انجام میداد. در کار و عمل این حقوق ایران کننده نیز حالت‌های نافهمای خاص به افراد فالبین جادوگر دیده می شود. ماشید که مکلام زور جودن ها تو مالا مکلا قطعه تشخیصی اشیاء پیشکی آماده شده را در قبط انگشتان گذاشته هنگام قی کردن مزاج آن را به تقاره می‌پرتایم و نشان می‌دهم که گویا از جسم او بیرون شده است اما این طور نیست. جادو گومگان نرسه از روی دلیل‌های آشکار گردیده نسبت قوه ایران کنندگان با ماده 482 کودکس قوه ایران کنی ماموری پروتکل قوه ایران کنی ماموری ترتیب و جزا در نمود جریمه تعیین کرده شد. یادآور می‌شویم که در زمان ترقیات علم و تکنیک و رشد ساحه تندرستی روی آوردن به عقیده‌های ناسالم خرافاتی استفاده از خدمت رسانی یا چاره‌سازی‌های این طایفه انسان‌ها عاقبتش تنها گمراهی می‌باشد. زیرا اگر مشغول شوندگان فالبینی قابلیت چاره‌سازی می‌داشتند حداقل به جوابگری جلب شدنشان را پیشگیری کرده در کار خود بیچاره نمی‌ماندند.
ду чеҳраи тамаккору муфтхӯри дигарро ки ҳамчун фолбину сеҳргар фаъолияти ғайриқонунӣ бурда гӯё баҳри табовату мушкилкушоии аҳолӣ хизмат менамуда бошанд, мақомоти милитсияи суғд дар натиҷаи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ муайян намуд. Кормандони шуъбаи кофтковии ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд зимни коркарди ахбороти оперативӣ тасдиқ намуданд, ки шаҳрванд Бобоев Мақсуд Мамараҷабович соли таваллудаш 1981 иstiqomatkунандаи шаҳраки Зафарободи ноҳияи Зафаробод дар ҳудуди шаҳри Бустон ба фолбинӣ ва сеҳру ҷоду машғул шуда шаҳрвандонро қабул ва бар ивазаш маблағи пулӣ мегирифт. Яке аз роҳҳои табобатие ки номбурда иҷро мекунад, ин хуни гӯсфандро ба бадани мизоҷ молидан аст. Бо ин восита гӯё нафаре аз тарс ба беморӣ гирифтор шуда хуншӯён шуда аз дарду ранҷ халос мешуда бошад. Шумо гумон накунед, ки гӯсфанд забт мешавад. Танҳо гӯши моли майдаи шохдор бо захми корд бурида мешаваду халос. дар баробари гирифтани ҳаққи пулакии хизматрасонӣ гӯсфанд низ даромади иловагиест, ки Мақсуд Бобоев аз кор афтода мегирад. пахта қати баданаша хом мекунему ва доира қати амсиш ҳакида такида мемонем тамом. чӣ хосият дорад истода барои доира? ҳамин ягон хосият надорад. ҳамаш фариби найранг, мақсада ҳамин пул чиз тамом. худатон бовар доред ба ҳамин коре кардагитон? бовар накардам. дигарро чӣ тавсия медиҳед? бовар накунад. одамо наравад, касе фолбино ба касе ҳамин чизҳо ба наравад, ин набудаги чиз. фаъолияти ғайриқонунии Мақсуд Бобоев дар рафти хизматрасонии навбатӣ ошкор ва нисбати номбурда бо моддаи 482 кодекси қуввайронкунии маъмурӣ протокол тартиб дода шуда ҷазо дар намуди ҷарима таъин гардид. дар ноҳияи Аш низ машғулшавандаи фолбинӣ Уразова Қурбонгул Ҳамзалиевна соли таваллудаш 1964 иstiqomatkунандаи ҷамоати диҳоти ифтихори ноҳия дар асоси моддаи 482 кодекси қуввайронкунии маъмурӣ ба ҷавобгарӣ кашида шуда аз ӯ 40 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 2880 сомонӣ ба фоидаи давлат ситонида шуд. Номбурда дар хона истиқоматиаш шаҳрвандонро қабул ва бо усули дуохонӣ ва сеҳру соҳирӣ дар ришта ва гирҳбандии он рӯзгори муфтхӯронае ба ҷомеа зарароварро мегузаронид. машғул шудан ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ ҳарчанд оқибати ҳуқуқе дошта бошад ҳам, ёфт мешаванд афроде, ки ин гуна шуғли номуносибро ҳадафи рӯзгузаронӣ ҳисобида дар панд гаштани ақидаҳои хурофотпарастона дар байни аҳолӣ саҳм мегиранд. аз пешгӯии тақдир, гармухунук кардани муносибат, ваъдаҳои табобатӣ бо роҳи дуохонӣ, кушоши кор то бахшигию кинабарорӣ услуби хизматрасониҳоест, ки бар ивази маблағи пулӣ анҷом дода мешавад. мақомоти корҳои дохилии вилояти суғд дар баробари ошкорсозии ҳуқуқвайронкуниҳо дар ин самт бо гузарондани мурофиаи ҳуқуқвайронкунӣ бо иштироки доираи васеъи шаҳрвандон кирдори машғулшавандагони фолбиниро муҳокима менамояд ва худи онҳо дар хусуси фиребу чашмбандӣ будани сеҳру соҳирӣ ба шаҳрвандон маълумот дода таъкид медоранд, ки маҳз ба хотири рӯзгузаронӣ ин пешаи номуносибро интихоб намуданд. масалан, дар маҷлисгоҳи ҷамоати диҳоти Ҳайдар Усмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 38 нафар ҳуқуқвайронкунандаи дар натиҷаи коргузории милитсия барои фолбинӣ муайян шуда кирдорашон ба тарзи мурофиавӣ дар ҳузури фаъолон ва сокинони касбу кори гуногуни ноҳия баррасӣ гардид. намояндаи вазорати корҳои дохилӣ ва сардори шуъбаи яки вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров вобаста ба оқибатҳои ҳуқуқӣ ва ҷавобгарӣ доштани фолбинӣ ва рафтори ҳаммонанд ба он ба мисли дуохонӣ, додани таштобу тӯмор, истифодабарии ҳар гуна ашёҳои сахту карахти табиӣ ва ғайритабиӣ, бахткушоӣ, пешгӯӣ кардани тақдиру сарнавишт маълумот дода аз дорандагони ин касб талаб карданд, ки бо пешниҳоди таъбирҳои ғалат шаҳрвандонро ба гумроҳӣ набаранд. зеро дар бисёр маврид аён аст, ки ба ҷуз фиребу дурӯғ ва расонидани зарар ба маънавиёту ахлоқи ҷомеа ва зарарҳои моддӣ чизеро интизор будан ғайриимкон аст. ҳуқуқвайронкунандагон ҳолати воқеии касби худро, ки асосан ба хотири ба даст овардани даромади пулӣ интихоб намуданд, шаҳр дода шахсан иброз доштанд, ки аз авомфиребӣ беш нест. ҳаракатҳое ки шумо мекардед, мисол дуо мехондем, мисол ягон ҳуҷҷат медодем, ягон чӣ мекардем, шумо медонистед ки ҳамн фоида намекунад. бале ҳамин рафтори кирдори хитон кардагида шаҳрвандоне ки омада шуморо муроҷиат кардагида чӣ фикр доред? ҳамин одамо дар мардум шумо ҷавонтаре чӣ гуфтане? ман мегуфтане ки баланти ин хеле одамҳо нараванд. ҳайати гурӯҳи корӣ бо мисолҳои воқеӣ дар ҷараёни санҷишҳо муайян гардида ҳозиринро бовар кунониданд, ки эътиқод ва истифода аз хизматрасонии фолбину ҷодугар оқибаташ танҳо пушаймонӣ мебошад. ман то клисила мекардам, мехондам,
خب و شما اخراج شدید میکنم؟ اخراج شدم، گناهان اخراج شدم. شایمان دیگر تکرار نمیکنم. شما گوید که اینو درست گفته همین کار. این کارا نادرست نروند التماس. یگان تا انسان حل کرده نمیتواند کاری یگان کسی. بیمار باشد بیمارخانه رود. ҳамин гуна баррасии мурофиавии ҳуқуқи вайронкуниҳо дар самти фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ дар маҷлисгоҳи ҷамоати диҳоти хистеварзи ноҳияи бобоҷон ғафуров гузаронида шуд, ки 7 нафар машғулшавандагон дар чорабинӣ иштирок доштанд. онҳо низ иқрор шуданд, ки фолбиниву ҳар гуна табобатҳои бо ном халқиро ҳамчун касб интихоб намуда ба аҳолӣ хизматрасонӣ мекарданд. дар ҳар ду чорабинӣ кормандони милитсия бо маърузаҳои таҳлилӣ баромад ва кӯшиш карданд, ки ба ҷомеа зараровар будани фолбинӣ ва истифода аз хизматрасонии онро ба иштирокчиён фаҳмонанд. илова бар ин ходими дин аз нигоҳи шариат ва рукнҳои дини ислом шарҳ дод, ки дар сурати бовар кардан ба гуфтаи фолбин шахс аз имон хориҷ мешавад. ёдовар мешавем, ки мақомоти корҳои дохилӣ ҳамин гуна мурофиаҳои ҳуқуқвайронкуниро мунтазам хоҳад гузаронид, то ин ки шаҳрвандон аз ҳақиқати ҳол вобаста ба машғулшавандагони фолбинӣ маълумотнок гашта маърифати ҳуқуқии онҳо баланд гардад. риоя нагаштани меъёрҳои қонуни миллӣ дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба исрофкориҳое роҳ мекушояд, ки оқибати он пеш аз ҳама ба буҷаи оилавӣ зарар мерасонад. ташкили маъракаҳои пурхарҷ вобаста ба тӯй, маросимҳои диниву азодорӣ дар ин самт ба назар мерасад. чунончи ин наворҳо аз тарабхонаи Абдураҳмон воқеъ дар ҷамоати диҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров санаи 26 апрел тахминан соатҳои 18 аз маъракаи Домодталабон сабт шудааст. аз тарафи кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ошкор гардид, ки шаҳрванд Раҳматов Муқимҷон Абдуллоҷонович соли таваллудаш 1971 истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров маъракаи Домодталабонро бо иштироки зиёда аз 150 нафар меҳмон, ҷалби санъаткорон, барандаи базм, хизматрасонии наворбардорон мегузаронид. дар баробари соҳиби маърака роҳбари тарабхона ва санъаткор дидаву дониста талаботи моддаи 10 қонуни танзимро дағалона вайрон карданд. ҳолон ки моддаи мазкур муқаррар кардааст, ки маросими домодталабон ва арӯсбинон ба таври ихтиёрӣ дар доираи оила бо иштироки то 15 нафар бояд гузаронида шавад. дар ин ҷаҳон кист танҳо манам. дар асоси далели ошкор гардида нисбати ҳуқуқ вайронкунандагон соҳиби маърака Муқимҷон Раҳматов, роҳбари тарабхона Анварҷон Баҳодуров ва санъаткор Нозим Раҳимов маводи маъмурӣ тартиб дода шуда, кирдори онҳо бо ташкили суди сайёр муҳокима гардид. дар маҷлиси ошкорои судие, ки дар бинои ҷамоати диҳоти унҷӣ баргузор гашт, судияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар баробари ба кирдори ҳуқуқ вайронкунанда Раҳматов баҳои ҳуқуқӣ додан бори дигар вобаста ба меъёрҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо пешбинигардидаро ба аҳли нишаст фаҳмонид ва нисбати ҳуқуқ вайронкунанда ҷазо таъин намуд. Раҳмат Муқимҷон суда баён ки барои чӣ кардӣ пеш талабот ҳамин қонунро медонистӣ, намедонистӣ? ин маъракаро вафнун бештар занҳо мекунанд. бо дастрасии моддаи 140-142 кодекси мурофиавии ҳуқуқи вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор кард. Раҳматов Муқимҷон Абдуллоҷонович бо моддаи 481 қисми 1 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкор дониста шуда, ба ӯ бо ин қисми модда ҷазо дар намуди ҷарима ба андозаи 110 нишондиҳанда барои солҳо баробар ба 7920 сомонӣ ба фоидаи давлат таъин карда шавад. парвандаи ҳуқуқи вайронкунии санъаткор Нозим Раҳимов ва роҳбарияти тарабхонаи Абдураҳмон дар маҷлиси ошкорои суди сайёр дар бинои ҷамоати шаҳраки Ғафуров баргузор гашт ва ба ҳар ду ҳуқуқи вайронкунанда ҷазои маъмурӣ дар намуди ҷарима таъин гардид. ё ин ки дар ҳамин гуна суди сайёр маводи маъмурӣ нисбати Саидов Ихтиёр Қодирқулович соли таваллудаш 1961 истиқоматкунандаи ҷамоати диҳоти Чашмасори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои вайрон кардани талаботи қонуни танзим бо моддаи 481 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ протокол тартиб дода шуда баррасӣ гардид. Номбурда дар хонаи истиқоматиаш барои маросими азодории 3 рӯзи дафни модараш бо додани 2 намуд таом маърака ороста хешу табор ва ҳамсоягонро даъват кардааст. модарам, ки шаҳрванди Ӯзбекистон буданд, вафот карданд. баъди 3 рӯзи азодорӣ ба зодгоҳам баргаштам. аҳолии қишлоқ қариб ки ҳама як авлод ҳастем. ба ҳамин хотир маъракаи себегаи дуои фотиҳа ташкил намудам.
مراسم 3 40 و سال به ظرف چهارراه و دادن طعام گزارنده می شود و دادن طعام شما دادن طعام علاقه وای کردین. یادآور می‌شویم که با مقصد پیشگیری از حالت‌های قانونشکنی وابسته به قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها و درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت با اقدام مقامات کارهای داخلی در یکجایگی با مقامات سودی سودهای سیار تشکیل شده است که هدف بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان است. تشکیل سودی سیار و بررسی آشکارای پرونده‌های ماموری در جایها با اشتراک اهالی وابسته به قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند را مقامات میلیسیا سمت فعالیت قرار داده است تا اینکه معرفت حقوقی شهروندان بلند برداشته شود و در سمت نظارت و تعلیم و تربیت فرزند تامینات مادی و معنوی مناسبت غمخوارانه نسبت فرزندان مسئولیت احساس نموده نسل آینده را در روحیه و تندرستی و قابل و عهده‌برا تربیت نمایند. طی روزهای اخیر در شهر و ناحیه ولایت سوغد با ترتیب مذکور کارگزاری به راه مانده شده مقامات‌های سودی و کارهای داخلی یکجایه سودهای سیار تشکیل می‌نمایند. مثلا این نوارها از جریان همین گونه سودی سیار در جماعت دیهاتی ددبای خالماتوف آماده شده است. چقدر در سود بی سبب توضیح نداده است معین کردیم چند سال مزاردش حالتهای ذکر کرده و شما تنکی جزای جریمه را به اندازه خواندشون یعنی برای صحبت و مقصد موفق است. سلامت باشید. در شهر خوجند نیز سودهای سیار در مؤسسه‌های تعلیمی گذرانیده شده جریان برگزاری و محاکمه موادهای ماموری در خصوص به درس‌ها نآمدن به اشیا و لوازمات خانگی تشریف آوردن به مکتب درمانی به درس شکنی مشغول شدن به کارهای به روند تعلیم خلل ایجاد کننده و دیگر حالت‌های رعایت نگشتن طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند را پدر و مادران شاهد می‌شوند. هفته گذشته در مؤسسه‌های تعلیمی رقم 16 گیمنازیا رقم 4 مؤسسه تعلیمی دولتی برای خوانندگان بالایقت و مجلسگاه معارف مرکز ماموری ولایت موادهای ماموری را در جلسه‌های آشکارای سودی بررسی کردند. نسبت شما پرونده حقوق ویرانکنی ماموری آغاز شدگی خطی شما هم صحبت شدن درباره چی؟ به ازدواج تربیت کردن فرزند. چند سال؟ 100 سال. 98 سال. سبب چی خواهد؟ درس میرم میگم یک ساعت به وقت مونده نمیدارم پیش راهش گیرید شما سود به همین خلاصه میگوید که 216 تومان از همه کمترین در جریمه. با مساعدت رهبریت مؤسسه‌های تعلیمی سودهای سیار در جریان مجلس‌های پدر و مادران گذرانیده شدند تا اینکه والدان از عاقبت‌های بی‌توجهی نسبت به تعلیم و تربیت معلومات گیرند. در جریان مرافعه‌های سیار سودی نمایندگان مقامات کارهای داخلی و سودیه‌ها مضمون و ماهیت قانونگذاری و جنبه‌های حقوقی به جوابگری ماموری جلب گشتند برای رعایت نکردن طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند را شرح داده عاقبت ترین این گونه بی‌مسئولیتی را که می‌تواند به آینده فرزند و کمالات درست آن تاثیر گذارد فهمانیدند. تاکید گردید که در سن و سال مکتبی فرزند باید به خواندن درس‌های برنامه‌ای مکتبی و مشغولیت‌های انکشاف دهنده قابلیت ذهنی و جسمانی فرا گرفته شود و عهده‌داری والدین است که تمام شرایط را برای فرزندان تامین نمایند. مطابق نقشه یکجایه شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر کنیبادان و مقامات سودی شهر مذکور موادهای ترتیب داده در سمت رعایت نگشتن طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند در جماعت‌های سودی سیار دیده می‌شوند. هدف هرچی بیشتر بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان در سمت رعایت قانون، آگاهسازی اهالی از عاقبت حقوقی داشتن بی‌توجهی در تربیت فرزند و راهنمایی شهروندان بهر توجه کردن به تعلیم و تربیت فرزند و نظارت از بالای آن میباشد. هفته گذشته همین گونه سودهای سیار در مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی رقم 2 و 32 شهر کنیبادان گذرانیده شد. در برابر کارمندان مقامات کارهای داخلی و سودی‌های سود شهر کنیبادان نماینده شعبه معارف نیز اشتراک داشت.
дар ҳар ду ҷаласаи сайёр маҷмуан 12 маводи маъмурӣ аз ҷониби милитсия бо моддаи 90 кодекси ҳуқуқу вайронкунии маъмурӣ барои бемасъулиятӣ дар таълиму тарбияи фарзанд нисбати волидайн тартиб дода шуда баррасӣ гардид. Кирдори ҳуқуқу вайронкунандагон дар ҳузури дигар волидайни мактаббачаҳо, омӯзгорон ва фаъолони минтақа аз ҷониби судяҳо муҳокима шуд. пеш аз баррасии маводҳои маъмурӣ масъулин ба аҳли нишаст вобаста ба вазъи ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон, оқибати беназоратии фарзанд, сафарбар нагардидани ноболиғон ба машғулиятҳои дарсӣ, овурагардӣ ва дигар паҳлӯҳои ҳаёти наврасон маълумот доданд. Дар маҷлиси судӣ нисбати ҳуқуқ вайронкунандагон аз 3 то 5 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда шуд. Маводҳои маъмурӣ асосан вобаста ба мактаб овардани телефони мобилӣ аз ҷониби хонанда, бесабабҳои узрнок иштирок накардан дар дарсҳо, дермонӣ ба дарс, риоя накардани пӯшидани либоси ягонаи тавсиявӣ ва шабгардии наврасон мебошад, ки дар рафти санҷишҳо милитсия ошкор намудааст. Ба иштирокчиёни судҳои сайёр, ки аксаран падару модарон буданд, тавсия дода шуд, ки дар тарбия ва назорати фарзандон бетараф набошанд. баҳри татбиқи барномаҳои давлатӣ оид ба таълиму тарбияи наврасон ва баланд бардоштани масъулияти волидон ва мақомотҳои дар ин самт манфиатдор дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақомоти корҳои дохилӣ гурӯҳҳои кориро сафарбар менамояд, то ин ки дар минтақаҳо бо аҳолӣ корбарӣ намоянд. чорабинӣ, суҳбату мулоқот ва вохӯриҳои маърифатӣ бо хонандагон ва ҳам бо волидони онҳо яке аз равандҳои корбарии нақшавӣ аст. муовини сардори раёсати ҳифзи тартиботи ҷамъиятии вазорати корҳои дохилӣ полковники милитсия Дада Бойзода Ҳотамҷон Пулодӣ зимни хизматбарӣ бо гурӯҳи корӣ дар тобеаташ қарор дошта дар маҷлиси падару модарони Мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 шаҳри Гулистон иштирок бо падару модари хонандагон ва омӯзгорони ин муассисаи таълимӣ суҳбати озод анҷом дод. Таваҷҷӯҳ кардан ба раванди таълим ва донишандозии фарзанд вобаста ба қобилият ва завқи наврас, сафарбарии фарзандон ба машғулиятҳои муфиди солимгардониву маърифатӣ, забономӯзӣ, интихоби касб ва дигар масъалаҳо вобаста ба камолоти наврасон матраҳ гардида бо мисолҳои воқеӣ шаҳр дода шуд. Дар гимназияи рақами 2 шаҳри Бӯстон бошад дар баробари санҷиши савияи дониш ва саводнокии хонандагон сатҳи забондонӣ ва бохабарии онҳо аз таъриху адабиёт, фанҳои дақиқ ба хонандагон маслиҳатҳои муфид дода шуд. беҳуда нагузаронидани вақт ба ҷои оварагардӣ ва машғул шудан ба корҳои номуносиб, мутолиа кардани китоб, рафтан ба дарсҳои иловагӣ, иштирок дар чорабиниҳои маърифатӣ ба хонандагон тавсия дода шуд. ҳамзамон намояндаи вазорати корҳои дохилӣ бо хонандагони синфҳои 10 ва 11 муассисаи таълимии мазкур суҳбат анҷом дод. давраи расидан ба камолотро табрик гуфта ба онҳо дастур дода шуд, ки ҳатман дар пайи интихоби касбе шаванд, ки дар оянда мавқеашонро дар зиндагӣ пайдо намоянд. дар ноҳияи Ҷабор Расулов бошад бо пешниҳоди гурӯҳи кории мақомоти корҳои дохилӣ раёсати маорифи ноҳия маҷлиси умумии ноҳиявии падару модаронро дар қасри фарҳанги ноҳия ташкил намуд. омӯзгорон, фаъолони ҷамоатҳо ва аз ҳама мактабу омӯзишгоҳҳои ноҳия намояндагони кумитаи падару модарон дар чорабинӣ иштирок доштанд. саҳм гузоштан дар тарбияи наврасон ва роҳнамоии онҳо ба донишандозӣ, таваҷҷӯҳ ва иштирок дар раванди таълими фарзанд ва таъминоти асбобу айёниятҳои хониш, фароҳам овардани шароити созгори таълимӣ дар муҳити хонавода ва мактаб, ҷалби фарзандон ба забономӯзӣ ва касбу ҳунар, ташкили дарсҳои иловагӣ, гирифтани омӯзгор репетитор вобаста ба фанҳое ки фарзандон мушкилӣ доранд ё завқу таваҷҷӯҳашон бештар аст ва дигар паҳлӯҳои ҳаёти насли наврас мавзӯъе буд, ки полковники милитсия Ҳотамҷон Дада Бойзода таваҷҷӯҳи аҳли нишастро ҷалб намуд. тавсияҳои методиро ном бурда аз таҷрибаи корӣ ё дидаву шунидаҳо гуфта таъкид намуд, ки ҳар чӣ қадаре ки мо ба тарбияи фарзанд таваҷҷӯҳ намоем, ҳамон қадар насли оянда солим, кордону масъулиятшинос ва уҳдабаро ба камол мерасад, ки орзуи ҳар як падару модар аст. ҳамин гуна вохӯриҳои судманди дастурӣ дар дигар мактабҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бо иштироки ҳайати роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ гузаронида шудааст. санаи 22 май дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Лоҳутии шаҳри Конибодон мақомоти милитсия ҳодисаи роҳу нақлиётӣ бо оқибати маргро ба қайд гирифт. сабукрав ва дучархарон ба ҳам бархӯрданд, ки дар натиҷа дучархарон ба ҳалокат мерасад. аниқтараш тахминан соатҳои 10:30 ронандаи автомошинаи тамғаи Kia Sportage Ҳамроев Ғайрат Восидович, соли таваллудаш 1991, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Лоҳутии шаҳри Конибодон ҳангоми ҳаракат дар роҳи мошингарди кӯчаи Шарипови ҷамоати деҳоти Лоҳутӣ ва дучархарон навраси 14-сола, ки бо роҳи дуюм дараҷа ҳаракат мекард, дар чорроҳа ё пайвастшавии кӯчаҳои Шарипов, Қодиров ба ҳам бармехӯранд.
натиҷаи ин расиш ба он анҷомид ки дучархарон аз ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расад. Вобаста ба ҳодисаи роҳнақлиётӣ маводҳои аввалин дараҷаи тафтишотӣ тартиб дода шудааст. Таъкид менамоем ки риоя нагаштани қоидаҳои бехатарӣ ба рух додани ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ мусоидат кардааст. Тафтишоти пешакӣ иттилоъ медиҳад ки санҷишу таҳқиқотҳои соҳавӣ ва ташхиси автотехникӣ гунаҳгори ҳодисаро муайян хоҳад кард. дар партави чорабиниҳо бахшида ба рӯзи ҷавонон байни шуъбаву хадамотҳои раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд бо иштироки 14 даста барои дарёфти ҷоми сардори раёсат мусобиқа дар майдончаи варзишии маҳаллаи 27 шаҳри Хуҷанд аз рӯи системаи даврӣ таи 20 рӯз идома ёфт ва дастаҳои беҳтарин ба муваффақияти варзишӣ ноил гаштанд. Барои назорат ва дар доираи талаботҳои варзишӣ гузаштани мусобиқа мураббиёни дастаи футзали Сипар ҷалб гарида ҳамзамон масъулини шуъбаи кадрҳо ва кор бо ҳайати шахсии раёсат ва шӯрои ҷумҳуравии Динамои вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд вазифадор шуданд. Дар натиҷа мусобиқаи варзишӣ хубу хотирмон ҷараён гирифт. Дар давраи баргузории мусобиқа 4 дастаи беҳтарину муваффақ, дастаҳои шуъбаи кофтукови ҷиноятӣ, шуъбаи тиббӣ, шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ ва шуъбаи мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир бо нишон додани маҳорати хуби футболбозӣ ба давраи нима ниҳоӣ роҳ ёфтанд. дар натиҷа дастаи шуъбаи кофтукови ҷиноятӣ дастаи шуъбаи бозрасии давлатии автомобилиро бо ҳисоби 4-3 мағлуб намуда ба давраи ниҳоӣ баромад. Сабқати дастаҳои шуъбаи тиббӣ бо шуъбаи мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ба нафъи дастаи шуъбаи тиббӣ бо ҳисоби 6-2 анҷом пазируфт. ҳарчанд дастаҳои ба давраи ниҳоӣ роҳ ёфта бо омодагии хуб бозии мураттаб нишон доданд, аммо омади варзишӣ насиби дастаи шуъбаи кофтукови ҷиноятӣ гардид ва дастаи мазкур бар ҳисоби 4-2 дастаи шуъбаи тиббиро мағлуб карда ғолиби мутлақи мусобиқа гашт. Барои муайян кардани зинаи сеюми ифтихории мусобиқа дастаҳои шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ ва шуъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири раёсат вориди майдони сабзи футболбозӣ гаштанд. Дар ин марҳила барои ҳарду даста ҳассосу ҳалкунанда дастаи шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ бартарият нишон дода мақоми сеюмро ба номи худ сабт кард. Ба ҷоизадорону ғолибони мусобиқа дар вазъияти тантанавӣ медал, ифтихорнома, сипоснома ва ҷоми мусобиқа супорида шуд. Ҳамчунин маҳорати варзишии аъзоёни дастаҳо дар алоҳидагӣ қадршиносӣ шуда ба дарвозабон, ҳимоятгар, нимҳимоятгар, ҳамлагар ва футболбози беҳтарин ифтихорномаи сардори раёсат ва тӯҳфа тақдим гардид. Бо мақсади солиму бардам нигоҳ доштани вазъи ҷисмонии ҳайати шахсӣ, варзиш дар мақомоти корҳои дохилӣ мавқеи хос дорад ва ба ҳамин хотир дар намудҳои гуногуни варзиш мусобиқаҳо ташкил карда мешавад ё ҳайати шахсӣ ба машқу тамринҳо сафарбар мешаванд.